Дорогой доктор, этникетеремин айдын ате вонна сахалы обзор. Жаре окурдук бэхэга наконец-то жа Стражи Галактики өйс жахан көрдүм. Оннатан этникете хаямдагана ханабын лестекпин ада де ханамын бу берини устан лебин. Сагалы менен атамактаныкпын багарабын. Бүгүнкү берибиз спонсорыга Тал Пицца. Тал пиццалаттан бәм сөбүлән пицца заказтынан хетчим. Оннатан Амы сөбүлүр ордук заказтырым ден наггетсы. Вот кинер наггетстарын курдук. Бу манна жукускайга хох. Это вообще хыджыбыт хиддербиднагар кандаганы мындын шей наггетстары хебетагам. Анан күндө аттар кине кара ахыкатын багар боллакытна хантан заказты гыдын билбет боллакытна мени хека сөбөлөбүн Тал пиццаны, онута сойбинда наггетстарын алып. Анан көйдө аттар Тал пиццаларга кирен лайкты турурун, страницаларга подпискаланын, аллара кенлер страницадан ссылката бар болуга. Онаттан обзор бутун хагалы хайым. Жар окудук Стражи Галактики эфишахага хыттым, онаттан биле ажиотаж, конечно, жолахан. Үксүн биле кине аңголуннагына бастыгы жаха, иккис жаха, эккис жаха, үч жаха бадан мөлтөх болуну хелдер батыдэ бастыгы жаханагар. Onu ден биле опаска барыта, оны үксүн кинокритикта деген бары положительный отзыв боготата. Стражи Галактика 3 олихин маннык биле ожиданиең ба була батыдэ, ол онтукам мене улахан ата. Дәшүтүң умбуттары битте деп кудук тока биле чәһән такына война бесконечности эти финал деген канеттен шөй кинелер хок Марвеллар олихин кихе запаска им бар, конечно, но Стражи Галактики ден оны отдельно владе, мандык Марвеллардан хами шөй продукттарга кистер. Онуттан биле шөй бар линиялары ден енот ракета линиятата олихин интересный. Онуттан мен убастыр режиссерым кимде Джеймс Ганн ден сыз патымыны кинене тока хөбүлай пинен бир тохтырга сөбүлай тагам кимденнерде омерзительный деп көрдүк биле куаган жандар тустарынын кинеатында супергеройлар халли күйнагын ол ону сөбүлай тагам атак миротворие хөбүләбитим. Мына битим худакта, миротворие хөбүләм барамын бу ган шейвиттен адамитим. Аны кинебит, аны же үчүгөй болла. Стражи Галактики үс жаха чоккай. Шей, наче кине кайдара каш час болуп болар. 2 час болуду кайдакты. Конечно же, кихе мехете хылаяр. Кихе сие хылаяр. Но маннык ваше передышка курдук өблеманнык түен олы инден ола хоғады. Индик Марвелларги биле умба кинни курдакына кихи кайып батта. Аны хылаяган де, бу манна уланнык хоғады. Чөй бай. Өлбақ бай персонажтарда кинени кайдак маннык сценарист, бу Джеймс Ганн Дубар бәте месенери хедо шуды көрөп атам. Шо батаган омбуттар. Кайдак бачча өлбөх кихини, бачча бөх персонаждары Джеймс Ганн маннык аритталыйдын көрө-көрөгөн кихи сөгөр. Онна биле тохтарда биле кинени хатан көрөжөнгө маннык тохтары урталабыт. Таярга деп курдук тык оны битегер оны биле кетаган боллайды. Оны Көкөсүнүк биле беспойлер хатаны таппин, оны шей бай тоқтарда, приемнарда, шей бай добрый багайы, шей бай юморда, хыныр крутой экшенна, хати коридорга мандык хайсаллар, оксугу болар. Ол оксугуну ашы хас устубуттар эте болар деп барды. Ашаллах, хыныр крутой баш. Ашаллах, кас би ол кыпкырак коридоры хегер Бли хас биди персонаж хайда сухары мен бартын көрдөрөлөр. Пам, операторская ваше переход, трюк, эффект, ушдырк эффектный, ныр крутой оксугу. Бли ол бойга бли маны коридорго оксугуга батту. Ол бли переосмысление деп коду. Элбах кинега коридорго халдар була де узкое пространство. Но бу Стражи Галактики 3 боевой сцена это вообще топ. Ашшанар куртай. Аңында сити сценаны кара
барахтах этеу курдук. Онна тугу хебилайбыты. Топ Стражи Галактики бәйтә в целом-да космическая фантастика имблади. Ол онно биле былыргы тоғонустар, оғонустар, ырылара тыһылара, биле эретра ырылар тыһылара, хадер биле норокка сыманык чугас булан берәһен курдук. На биле Крис Пратт персонажа, биле ну, юмор такой бытовой, короче, бытовой ба юмор дахтар, биле пафосный батык жанрандар амискачы биле бытовой юморга түһәлләре ген шөй бай кадәр биле зрительгә кеһи чугаһалаган. Оннан графика ген бартына уровне, бартылык шөй. Ола отысты, Аллах Джеймс Ганн Аллах отысты, кене битек проега дилер Марвелга. Прощальный. Бле, мен оны лоханнык касара фаза, тора төрдүс фазатын сагалахына инден бар суаппын. Но как отдельный продукт вашинын курдекине. Вообще лох смотрибельный, кихе ханрык позитивы галар, кихе вообще мынык үйрен тақар кинете. Кихе астынан. Онна, бле, улахан звука, улахан экранга, егін көрір. Шей бай. Ынырк астымды маға истирак бітті. Оның Джеймс Ганн Аллахан мақтал, деді хәді маны истивет ақын өйді. Онықтан ракета линия тағын нәче. Қолуыра кихи әлбәқ персонажда кейнені ұстуын бағарар боллағына, смело бұл Джеймс Ганн бұл Стражи Галактики үш жағын аланған, тұбашы бартын, үш жағын бартын аланған вереде қағып, онына күртой кейні ұстуқындар. Чоккай, кими де умнуваттар, кими де барахпаттар, кими де заявляйдан барандар умнан биспеттер, барата чотка ясно, тык, бітеген барата ойныр. Анан чотка, Марвелларга, тысты, анан кими де баттар. Туғды спойлер давадым, бәғат ғыджан көрім. Қайдері әлбақ баянылаған, мехна бар, әлбақ баянылаған, қолы бұра билет ұлан баранғын, Маны кине капитал мрата мен колобра. Эмоциональный карусель дехада. Вот, нахачбе. Анан ханьяна хатын жапче хатын багара балла хатна эвехат бу Стражи Галактики үччагар хылжың. Чеде маны кине капитал вообще награда. Война бесконечности шөйте колобра. Бам, мощно теде. Бу стражами маны бәтигер метагалывле вайб. Вайб тактив курдук хадырын душевный кино. Анан кинде аттар, мананам зорун тим. Тугу сөйлөй батак күнү этемда. Антагони сөйлөй батагам. Антагони саме тохпай. Клише күчтәк бай дилер, но күн көндөр бәттеп курдук. Истеричкалы хиджар. Ол, конечно, куаган атак сарабам. Барата кине жестко дир. Олар шей кине. Аны кинде аттар, bu videoga like turun, kommentariyada xabarlarin, men kanalga поддержкалан, подпискаланын, оннан сөтөгөл мактан эфемагарын спонсор бутыгар тал пиццаларга, кинеге мен кирен like турун, подпискаланын, онна аста загастан. Мен каналга кирен тахылкытыгар bu videoны көрбүк күтүгөр алган мактал, аныгыз көрсө кадере.